Drugari, kao što znate, Jelena Karleuša je lansirala dva proizvoda, JK Parfem ili Parfem Ja ili Parfem Jak. Možete ga zvati pod više naziva, a takođe tu je i Hair and Body Mist koji je nešto jeftiniji, a parfem košta 7.000 i može se naručiti u Liliju. Sada ću vam pročitati informacije koje su to tajne vezane za ovaj parfem. Ono što je Jelena napisala na svom Instagram profilu prenosimo vam u celosti. Otkriću vam jednu tajnu. Unisex parfem i Hair and Body Mist Ja sa najnovijom molekularnom tehnologijom pravljenja parfema, pored vanvremenske mirisne note ambera, vanile, jasmine i cveta pomoranđe, sadrži jedan tajni sastojak. O čemu je reč? Ovaj parfem menja svoju mirisnu notu na vašoj koži u odnosu na vaše raspoloženje. Na primer, kada ste u blizini osobe koja vam se dopada, mirisna nota se pojačava i tada preovladava hipnotički amber, dok jasmin i cvet pomoranđe snažno preuzimaju primat kada ste srećni. Ovaj parfem na svakom drugačije miriše, a njegovo specijalno laboratorijsko pojačanje molekula ostavljaju trag u prostoriju u kojoj ste boravili do 3 dana posle vašeg odlaska. Rad na ovom parfemu trajao je više od 2 godine i lično sam ga nosila svo to vreme neprestano, testirajući reakciju ljudi oko mene, a da to oni nisu ni znali. Ono što je meni bilo neverovatno jeste da nema osobe koja me nije pitala u tim momentima koji parfem imam na sebi. Reč je o izuzetno komplikovanoj i skupoj tehnologiji, ali je moja želja bila da cena parfema, kao i Hair and Body Mista, bude vrlo pristupačna. Da pojasnim, kvalitet ova dva proizvoda je veći i ispred najvećih i najprestižnijih svetskih parfemskih brendova. Jedva čekam da probate. Ekskluzivno u Lili drogeriji, prodavnicama, a od danas kreće i online prodaja. Ono što bismo takođe izdvojili jeste da je NASA umešala prste u ova dva proizvoda koje je lansirala naša Jelena Karleuša.